Pozdrav ljudi, danas igramo Resident Evil opet. Da vidimo. Evo sad su u onom dosadnom selu. I opet ima zombija. Gledajte sad foru. Gledajte sad plavuše, nemojte se naljutiti toliko. Ajde. Trči, trči. Follow me. Wait. Un forastero! Where are you going, Leon? ¡Ahí está! Where are you going, Leon? A šuti je što je nam. Where are you going, Leon? Ma evo ti koja fleška i onak mi ne treba. Where are you going, Leon? Šuti malo pa ćeš saznati. Nemoj ti potrebljata. Where are you going, Leon? Follow me. Pusti idemo. Si sretna. Šta nisam ja uzeo kapacity? Stvari neću brati, jer se ne volim zadržavati u ovome selu. Ova epizoda neka bude duža. Sam sejvam vam. To je ovo. Kako ću biti nešto isto tak nešto. Ne da mi se to čitat. Samo da sakrijemo Ashley. Hide. ¡Un forastero! Ti si idiot. ¡Agárralo! Baš sam i glupo noći, imaju crvene oči. Sad nek neko dođe. Izrokali smo manjno. Haj s menom Ash. ¡Allí está! Wait.
još kad ništa ne dobijem od njega, pa to je baš super, tako. Sljedeća epizoda će mi biti jedan teži dio sela. Pa za mene. To se da obezat. I to je to za ovu epizodu. Hvala na gledanju i doviđenje do iduće epizode.